Ti Masakbayan. Maikari. Naliday ka manen ang nakakita ka da William Canvi na nagkuyog balasang ko. Wan nga rod nang. Api nga ta masaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wan mat nang. Ngam, kaslakit may gagagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa aparke nang. Jack man amo. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Jack malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina, akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti panakaidistino yu di sa bari nga isla, anak? Wan, mami. Madanagan ako na sinon to ti kadwayo ti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't nagiti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti mayat amang kadwa kada kayo di ti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto ni ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos ti ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong? Nasaysaya at matlaan ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo di papananyo, anak. Depende ti sitwasyon. No adda kami ni Jai. Saan kami basta makaawid? Sapay addanag ko na a dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o mapan kanugayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbaga ti opisyal da, tatang. Nasken nga agkalaysa kayo pa, sakbay amapan. Ang mga nada makita na ijay asabali a babae, katsukatan na ka. Day tatibagak to kin ni William nanang. Ibagak ng agkalaysa kamin. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng. Kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay, anya nga'y ti maalam no kas pangarigan ada mapasamak ken kwa na ijay. Angam nagkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Taasawa nakakat ngayon. Dakkel ti mala ti asawa ti soldado no ada mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyak ng agkalaysa kani, sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma, nadamapasama kan kwa na ijay. Ay, anak. Masapul nga aramatem met ti utek mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William, tamaysan nga opisyal. Kidawakasan mo pa nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursonada ni Vina para kanya? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamuam. Sakbay nga ikalay sam. Addan sakit ammo may papaniti pamilya na, bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay nga amam mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sang agpaiso. No itantan mi pa'y ti plano ming agkasar. Una, uray bagam kan kwa na. Ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Oray mat kat ni mami. Di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa'y ni Vina iji balay? Isu amay mayat no amum pa'y amin dagiti maipapankan kwa na. Nagkita kayo lang idi na idistino tayo iti apagbiit iti asidag ti pagadalan da. Cherry, si kakadiday ta? Asino ka kadiitayan, Manong? Kasla... Di mo kunan ngagkabaw kan. Ubing kapay.
Malagip kon. Manong Rooney? Kuna no talaga adina kon malagip. Simmabali ka mat ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Ano? Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita, abda ka mat dito yung syudad. Imanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, idi natay ni tatang. Idi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kasta gaya. Anya nga iti trabaho na. Agluto kan aglako iti may sa akantin iti asidag ti pagadalan. Agoray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguro putot mo, Manong. Anya putot. Si Kamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Ket no ti soldado ka no kat babaero. Saan mat nasingpet to'y manong mo. Malagipyo ka di pa'y ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakda ka matam. Wenang, nagsabat kami ijay tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysa na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami nang. Dakpil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig na di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Diya ko nakitkita ida nga agina. Dakil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Tada ka no papananda kadagiti kakadwana. Adan tulat pa nagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumat ang mabigbig nang. Dakil talaga tinagbaliwan na. Nakaisem ka mat asubungat, bro. Balin saray ta na. Agmay-mesa ka nga umis-isem. Maragsakan naklaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakit-kita. Agasam, imbaga nakit din nga mga nuaddan putot ko. Ay, naitakit di No adang agpais ng putot mo itiruar, bro. Sigamot bro. Kasano kumangay nga da putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka ay. Kaamamok Di ka man mat bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka di tinagan tinangibaga nga da putot mo? Wen, nasingpet day a kapidwak. Nagasa ti makatumpong kankwana. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana ba Yam-amok to kan ka. Sisa, kwarta man dita. At apag nami kadagiti kakadwak. Agambawan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na maiggamam a kwarta. Di ka man mang buwisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Kanya nga itayab. Ay, saan kit din? Diyay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo ngayon nala. Mangtid ka wano saan? Pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganansyaak no alaam tinabatay. Ala, mangirwar ka kidain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan mau! Apay ka di tatang. Nay, Awawagan nyo ni nanang kat pimanaw mutan. Napanagatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. ay sinalbag dahi jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanya, abasit ka no ti kwarta na. Tain nalayo ka no ti daduma. Salbag dahi jay babae Oy, Bina, makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta.
No itadnan to kanyak ti sweldo na, mapadasak mo ti makaigam iti nawadwad bas ti takwarta. Iso nga rod nga gawam ti aggunay. Dagdagam nga kasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no addanton kwartam. Kaano ta kadingag kalaysa? Ang mga nointon mapan ka iti papanan nyo, kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae ti papanak ijay. At dalatamat babae ijay Madanagan nak, William. Vina, kidawag ko matinan anaya panagdalik mo kanya. Sana nagbirok iti babae ko naktuman. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanya. Kidawag ka di ti panangikalaysam kanya. No saan ka nga iayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan kamat unay. Kaya't kung may saganaan ti panagkalay sa ta. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. Addan samot order manipod headquarters. Nga ipapantayo iti gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iti airport. Una. Un gayam. Di damdamagam. No adda ka bagyak nga agyan iti balayo. Pasensyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na timang kadkadwa ka ni Mami iti balay mi bayat ti kaawan ko. Impashare mo ka din ni Vina iti balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no kita kami. Kastagayam. Kat, namin ano ka matanapan iti balay da? Namin anon? Ngam jak maranaan dagiti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din da Vina kan mamim. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldado nga kalaysa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Aniya, nagbayagan nga eh. Kaano na ka nga ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana? Narigat mo't no pilitat. Ako na nga ikakano itinaan-anay apanagkala. Nagginad mo't deta soldadaw. Di ko masoldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron kam? Imbaga namat nga apaman asumangpet da, kat iso ti panagkalay sami. Kasano no di na malasatan dagiti bala no makigubat? Anya? Nadagsan tiriknak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, ta si daglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't no basta mga lakadita ti saan taunay nga am mo, anak. Amang ano pagharamidan nak iti madi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidan tayo. No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka di dayta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Kaiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam, anak. Ti kaayan-ayat mo. Wan, Mami. Iso tinapanunot ko akadwayo diti balay, bayat ti kaawan ko. Kada ka din nakasarita makadwa ni mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami. Inton awanak, bro. Ket mayat ni mamim ani Vina ti kadwa na? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga tadayta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pag-aramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pag-aramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. Nusya ka, ket kasla sa anak nga umanugot. Ang, adda kada kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami? Wen anak, ngam iti may sa kondisyon.
Anya na ita kondisyon. Kaya't ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kaayan ayat mo. Kasano, ti panang kilatis yo. Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker aklaang ditoy. Saan kayo ang maawatan na? Hapay ko mga ibagak a caretaker kayo. Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamwak no maikari ni Vina ken ka. Vina, kaya't kung inton mapanak iti sa balya pag-iyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin tutawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin tutawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ipawitan nak iti allowance ko na? Wen, agdesisyon kan. Tadandani kami mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan iti balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangkot ka. Agkalaysatan. Ayaman na. Ala, in ka nga ron isagana ti kayat mong itugot iti papan mo iti balay. Kasukuran ka inton malam. Itulod nak pa iti balay mi Pasensyan. Ngam inawagan nak tinangatong opisyal. Naira na ngamin anakita ka dito dalan kong agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Tapay adamagam, adda ka di maitid mo kanyang akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Papumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, bareng adda paki-ekstraan kadagiti kakadwak. Anya di ko nam? Allowance ko nam samay. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad. Siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ay ati balayda. Nakapan ka ni Jai. Saan pa'y, tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atin ngay. At paranod kamit ano agawat ka. Mangisagana ak kano iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay, inton malam. Inaksukuran ni Vina, mami. Addan ka duwayo dito inton malam. Tay kunakon, agpamarang kaasan asyak ti inam, tapno maamwak no maikarikan ka ni Vina wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo nagdanag may papankin ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawi. Wen man langan, apo caretaker. Matungpal ti bilin yo. Pagpilyam tulat tano sumangpet, no anya ti kayat na pagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro? Sukunam ni Vina, taypan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Wen, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon? Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak ngagdandanag no agmay-may santon ija balay. Numaban ka di balay Davina, mapanak man mat nga rod iji ayan ti kantin da cherry. Ammom tiyahin ti kantinda. Wen, asidag kano iti pagadalan. At ang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan.
na ibaunak na minsan iti dadya banda. Ang mga nang nanganak paikit din itinasao akantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat matgayam ti ayan ti kantin. Bumaknang kayo. Taado ti estudyante nga o may mangan ditoy. Nanang! Adda dito'y ni Manong Ronnie! Ay, umayan, anak. Eh, si kakadinday ta, Barok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Nagbaliw ti langam. At dati maar, san ka di anti? Wana, tapno di mumat ko na. Kat, kumusta ka ngay, Barok? Ay, inabayag asan ka, nakikita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad, makas may sa soldado, Barok. Mayat ama di, anti. Ah, Umay ko ibaga. Adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. ha, Maibaon kami ije, anti. ay. Iipanda kayo iji pagilyan nga gugubat. Saan ka di mabalin nga kitakit kayo? Dabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkid di ada kami ti maisango iti pinaltugan, anti. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nang ngaasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William kan ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmet ngamin tinagbain. Jakon din namang. Itapay laeng, maibagak anagasat ka, tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga ingka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko, usarab ti utek mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utek ko. Ay, agrig-rig atak iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utek. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep pa ti panagbabawig. No kasla ko makawas ang mabalin asukatan. Anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo. Anya ngay kumati pa kairanudakan ko na. Ay, kasla siya kimang bibiyag kan ko na. Taad adumot nga agbalog ti obrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka kadin nga umunag dito banay, William? Saanan? Imanlugot ka di dagiti dadakkel mo? Nga umay kagbantay iti balay, bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rod no kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda. Imbaglakad ka dom ijay na awanak. Amo na ka di nga mapanak mat ijay balayo? Amo na. Tayo man ko kan ko na, sakbay nga imbagakin ka. Balasang ka di pa ijay kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritan ta. Intakit ni lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong timangawit itibag mo. Nagdakkel mat gayam ti balayo. Nagkasat akon. No balay kon tumat daytoy. Apay alay kulang ka. Ada ka di parikot? Awan, William. O sige, intang arudan. Ada ni nanang a caretaker dita unag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alagan nga awagak laptan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir.
Mangisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalay. Madiho amak mo. Ah. Balay kong tumatay to'y Ina. amay. Inta pa iti kusina. Tapno saan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Ah? Sige. Oh. Kaslari na tibiyang ko dito. At daw pa'y mangisagana iti merin. Nagmayatan na biyang. Apaya ka na yun ka amay kulang. Kasla da ibagbagan. Ah? Ay, kuya. Raamaklaan mati o nagtibalayo. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akitaan. Agyaman ka magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamad gayam iti paintings. Saan ka di anangina dagita paintings? Amok man ka ni mami. Ada na timpla a juice dito, sir. No kayat yu ti soft drinks, adamat. Kumporme no anya ti kayat yu. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayo agmerenda. Ay, kalkalpas ko laang anag merienda, sakbay asimbangpat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Baka mo kayo nga rod, nunalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito, ino dapay masapul yu. Agyaman kami nanan. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nang. Kumporme latta ditan. Sana mabalin akong formilatan. Inkag pili, ta ikabil ko ti bagmo iti mapilim na kwarto. Sige, mapantaman laangan. Intan, tapno mabalin mo ti aginana, kalpasan na makapili ka. Intang arudan. Ay, kaslalaban nuka. Kayat kunta ginana. Gusto ka ti atap ko, akayat mo ti aginana. Pinanawan na latan tinagmeriendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado ti kinan na. Inak man la idaliman na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawot kan sadot na itababay. Rumbang ko mga itarimaan na pa'y tinanganan da sakbay a pinanawan na. Ay, saan samot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakman la itarimaanan na. Imbes nga da katulong ko dito'y. Saan mat? Tananayunan lakat nga rod ti trabaho. Dagita talo a kwarto ti pagpilya. Lokatamlat na kita, tagpili ka. Anda ba si taramida ki di kwartok? Agsubliak tumatlaeng. O sige. Ay, lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunay na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mati aparador. Nagmayatan da ito'y. Isang ti pilyak. Arig nalawlawang ang ti salas ti basit abalain. Eta ka di a kwarto tinapilim? Iyunag ko ka din dita ti bagmo? Juan William, napintas da ito ang kwarto. Magustuak launay. Inton makapan ni William iti abroad. Mapaanak mamit po masyari di balay da William. Kita man ti balay da. Ay uray siya. Mapaanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. Adda siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay. Imbes asak ti nakapanunot. Sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabagbagin ti pampanunutan. Mapan kami ni airport. Agandad kayo dito, ha? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka matanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jak pa'y makaipauit. Alam pa nito, eh. Noray, basik pa'y agatan. Ay na, agyaman ako na William. Adan kwarta. Alang arudan.
Mapala ko ni di pagparadaan ti military truck apagluganan mi ama pa ni di airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Kwan? Jay laang ipawit mo tinamnamaa. May sapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga ramiden, itilasod ti maysa nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan nak? Tamapantabasit iti kantin ti kapidwak? Sa bagay, asidag matkat di dito ti kantin, saan ka di? Wen, darasan ta. Tapno makasublitam tladagos. Sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin nga ibagbaga. Agyamanak, bro. Manong Ronnie, imbag tayo may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Ading. Umay kulay baga, ngayon tun madamdama. Grubuatan ti military truck, apagluganan mi amapan di airport. Aguyog kayo amapan iji abroad, manong? Wen, Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan ijay, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Aguyog kayo amapan ijay abroad, manong? wen, ading ko. Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Agyaman kami ading ko. Dahita nasam itabalikas mo, ti balon mi amapan iti gubatan. Nagpintasan ti kapidwak. Nakita ki din. Ngem balasitang pa idi. Ita, balasagan na nakapimpintas. Kung natumat kan ka, napintas kan nasimpat ti kapidwak. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay apimanaw da. Mangrabrabak la siguro na. Naragsakan ka pa anak ko. Saan mo lata ka di anapo na stirik nam iti day di asoldado? Ay, italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak nang. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Wan anak. Oray adarik nam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen nang, iso nga rod jay kunak nga italimang ko lata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen ken gundaway. Jak ammo no dumteng pay day tagundaway nang. Awan mat maksay kanya, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakunay mo iti biyag? Dinak ka ditulungan nga agdalos balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahong day tanana. Si katikirtika. Siyak mo ti amo, tasyak to ti asawa ni William. Kidaw katulungan na ko ma. Tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Dinak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, kadda papanak. Daytoy ka di ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Nyak lang di maanusa nakabalay ti kastoy at tao. Ambisyosa, uray ko manusaan ang nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nagtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iji kwartom. Kajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadag itinasugatan tinang itistinwanda kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti may raman na sibilyan. Saan lang ang sibilyan? Pati da tayo nga da iti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadag iti kaalyado tayo apagilyan.
Ay, una yan dagiti umay daiyag anadang ran na soldados. Ay, adda na putdan itima. Adda na ikatanik saka. Kan adda pa Ada man ang isang padaan na kay stretcher. Ay. Umay ka, sabtan tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga roden tinasugatan na soldado. Wan nga ron. Kaasi naman. No apay ngamin apalubusan na iti pang pangulo iti pagpagilyan, ti gubat. Hawon nga rod. Ado ti mairaman. Kunatay may sa agayem ko. Ano kano adda sa napagkinawatan ti dua presidente. Isudalangan kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano'y di balay ti soldado? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama tatang. Sumurot at, tindak mamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo ijay? Naklang mat kitain wano pasyaran ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak mamangaro damangan. Imbag no inlakam na kayo, tatang. No di nakinlak amay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan na? Ay, kasanungay ang maamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Anakay ranranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa'y nga imay nagpakada. Sakit nadlaw ko. Kinalyaw na ka ni William, idipimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawen, nga addan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamna, matawbing ka pa'y mag. Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak na. Di mo maibaga dayta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anamnamaan. Nga mapasamak da, kabayatan, ti panaglabas, ti panawan. Kaano ti planom nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day, no mapantadwa. Kitaan tala ang met, ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina kan ti caretaker ti adda ijay. Ay, saanak mo ta mapanaglako ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Saanak ama panagpasyar. Inak agkita, no adda mabalin ko apakairanudan ijay. Pakairanudan. Anya, ti kayat mo asawan. Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasang ko. Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yo kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam. Siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag, balasang ko. Awan nga min ka-is-iskan na ti damdamagam. Oh, nakaluto ka ka diyan? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inluto, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanan mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Ha? Nagbastos mo tandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak kan kwa na ijajindaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo?
Saan kami unay anasidag iti tunggal maysa no? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wenang. Agad-adal kami adwa ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sana kay baunan da ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang. Ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Naki-selfie. Idikwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina tinangaramid iti pamuspusan, tapno naginasidag tiriknada, kasta ka day. Kasla nang. Ada nga miniditi kasla inaramid da at checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangir kanto nang. Wen malagip ko na. Pasaray da soldado di tabangir akanto. Gaputa maatap idi nga ado ti rebelde ang magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga dasis fire tindo ang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Imbagkit niya. Tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Una rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapidwam. Nabayag ka niya saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idi pimanaw kami jay lugar da papa. Nabati da jay lugar mi. Ang medikwan, imalis damat laang. Kaslan ako nam. Nga ijay kayo ng syudad na nagkita. Puno na ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na destino kami iti dayja abanda ti syudad. At da display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyang? Naimas lakit di dagito'y nga arak. Ay, ka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparay? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akaslasaan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Injag ka din ni William ni Vina ditaoy no di naasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Inka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka. Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pa'y arak dayjay kat awan met ni William. Ada, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si Tikarabukaw. Insarak mo man nga rodan aday tangiwat mo iti ara. Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre day, nahimas pa'y. Day ti paglaingam. Di ka pa'y mat ngamin agagawa. Tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho akto no kayat kao. Di nakmandaran no di mo kayat ti makaraman. Day makidaw-dawat akanayon ti amom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw. Mano ka diti tawan ni Cherry akapidwam? Inauna ak iti indamatawan. Kwentaam, no mano. 29 ko ita. No 29 mo. Inauna ka iti indam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen bro, 23 na itan. Apay ka di adamdamagam.
Nadamag ko lang, bro. Nagpintas dahil siya kapitwam. Sa bagay, napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Pudnuti ko lang, bro. Ingkarim samot ka ni Vina, nagkalaysa kayo apaman na makaawit ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlo ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalaysa kankwana. Kas nangarod, bro. Anya ti aramidak. Ingka ka di manan isarak day tangiwat mo, iti arak. Ay aglisi kay ti pagnak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon nging kaglakaw. Makapaawan ka nas kakasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan diti balay ni sir. Kasla sino kami tangag sa kanyak si kakirtiker. Intad kanyak ni sir ti karbangak amang kita dito'y balay na. Kastamot ti inana. Impyarda kanyak daytoy abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangirwar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manan ni sir ti inumam. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Eh, Kayak mo, taayabak ti ina ni sir. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo italawas na pauluhan. Maikarir, dito'y drama tayo. Timasakbayan. Ti kadi manan display ni sir ti inumam. anya kumapay ngay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Kayak mo taayabak ti ina ni sir. Di ta ka man langan. Siya kung ti mangala iti baso apag inumak. Nagbasto sa taim mo naglatan. Mabalin la ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apayat inaliyaw mo ni tatang akas tatilangam, nana. Kasurun mon samat ni tatang ko. Saan kumamot basta mapanditaon nag-amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalin tong asawa. Kayat mo, tapagawidan ka? Sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya ko mga iti maibagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana, kat patsyan na. Ada ka maggayaman nang. Nagbiit ka mata na panidyadyandaan. Basit laang matiginatang ko. Tanagatang mo ti daddo maidisi ka tinapan ichay. Siyakton ti mapan na dagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsaak pa'y mat, anak ko. Gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na idyatsyandaan. Ijay matsyandaan ti nakakitaken kwa na. Ngam awan matbag nga igam na no makityanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kastamot ti itsura na itay. Kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinangdait. Ay, jakman amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta itanang. Kunamlan kalaingan day ta kirtiker dito ya. Uray siya kat kasurun kumatan day di abakat. Agbarte kak man. Tabut-but ngek day di abakay. Anya ti aramidan nyo, tatang. Kumpurmi ti aramida tapno makigtaut kat pumanaw. Nandaya. Nasabat ko mat gitarwar. Amangan numapan makityenda. Pangalalaan na gayam iti pakichichindana. Awan mo dito ni William. Ayun anya. Pangalalaan na ngagpaiso. Saan ko mat nga inikkan iti impaw it ni William?
Damagam tuman kan kuana, no asino ti mangmangtay, di ti kwarta. Naku na naman kat di, agayam na kanutiin na ni William. Ang mga nutiin na ni William, timangmangtad iti kwarta. Mayat mo ti semua sumungad, bro. Addan sakat pakaragsakam, ah. Masigurado ka saan lang asyak ti maragsakan, bro. Ha? Sigurado pati sika. Anyang amin day taya, bro. Ibaga mo na. Mapagawid tayo kanon inton o may alawas. Puno ka di day ta. Agawid tayo di Pilipinas. Dahil tatimbaga ni Major, hindi nagkita kami. Mga sawa ka ka din. Inton sumangpat tayo di Pilipinas. Yakman mo, bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Katno agkalay sa kayo kuman ka ni Vina. Sakbay nga umay tayo ditoy. Imbag-timbagang may tantan ko pa'y ti kalaysa. Dakkel ayamanakin ka timbalakan mo kanyak, bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta simangpat yan, bakit nati? Pangalalam gayam iti pakichensyandam. Ne, apay anadamag mo dayta. Diyak na panunot no pangalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanya. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan ka timpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak mat dayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibiyangan ti kukwam? Taadamot kukwak. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanya? Anya ka di Ter Aramidam? Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo, takatulong ka lang ditoy. Saan mo ko maabibiyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka-caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Ha? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan kunak. Sino ko mati mangikaluyakan ka dito, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam! Kamatin ka! Pinaksurutan. No di mo kaya tabangan yabang kiti pulis. Pulis? Hay! Padasam ti agpakita pa'y dito, tapag babawayam. Sakbay asumang ti pulis akong kunam. Anay ko! Sino tinangdalapos kanya? Nagtagsan pa'y matyawit ko. Ay na. Pasensyakan balasag ko. At nangamin mangkamkamat kanya. Pag-aasim tutulungan na. Darasam nga rod, nana. Aglugan tayo din nakaparada, tricycle. Ang diyaman at balasan ko. Ang mga numaabutan na timang kamkamat kanyak. Alam, Manong, pataraya mo ti tricycle. Diretso ije kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino ti mangkamkamat kada kayo? Siyak ni Nati. Timot ama ti kayan ayat ti anak ko timang kamkamat kanyak. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan yun, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko na di abastos? Saan amay kari ti anak ko? Apay, akinamat na kayo, nana. Imparit po ngamin alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takadwam anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kuana. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina. Ano samla ang ati balay may ta basay? May sak abalo. Ni Cherry, ti anak ko. Ubing pay, edi pimusay, ti amana. Oray ba si ti balay, no nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay, kabsat. Huwan kabsat. Kat awagan nakla ang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod, itinati. Awan pa'y matnaluto iti kusina, tatang.
Ayan ka din ni bakit nati. Napnapan ng mga minaya. Itay pa pimanaw da dyan bakit? Ita ka lang nga sumangpag katnay, sumipngitan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngamawan mat makan. Napanan ngamin ni bakit nati. Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak na kamatan. Apa yung kinamat mo? Nungay mapan agpulong ita-itiin ni William. Ibaga masana po no, tiimpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, iso manaw. Ay, sino pa nga iti agluto kas kada agdalos? Iso pa iti gumatgatang iti makan dito eh. Ayun gaya man niya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak. Adda kadimot la nasarakam apakitang danan itang aldaw. Di ka man mangdadal itimog. Kasta kadilatan. Uray ko manutulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadal itimog, ah? Ay, naggapo ka kadimanan ijayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker jay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker jay. Nagsaya aten ngay. No siyak to ti caretaker. Saan ako na mapanagisursur iti natnatang? Ay, nagpudot ti mapanagisursur iti lako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak. Tairim remedyo ti pagnam-ayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayat man kaasidag iti pagadalan daytoy a kantin. Iso tinapanunod ko a pagsapulan. Idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy yan a pagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ayun nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na adandanin sumangpat. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpet ti anak mo. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko ta sumangpetan. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpet ti anak mo. Mabalintay ka ron ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makaawit tayo matlangin. Masurpresa laki di daan ti Ella kan Cherry. No kalaat at timapanmanan ije kantinda. Sumurtak man mat naman ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Ha? Tsaka mo ti aramidak. Na mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Asino ti saan mo akayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap ni kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo kadi nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam? Kanayon hindi ngo masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap ni kan. Intaman nga ron ijay balay da William. Tapno makitak mat. Siyak to ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mo ti jay abalay. Kail ko naman. Ay inta nga ruden tamagagaranak mat makakita iti balay ni William. Ay balay danto ka ni Vina. No si Kanto mo ti caretaker, agyan ta mo ti jay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan. Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ketwan nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket da tayo lang ti mabatay. O di maramid tayaw, ti kayat tayaw. Intayo na di military truck. Itulod na tayo iji airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay, dahil tati urayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahi tati tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid iji Pinas. Mausar tayo mutlangan ti cellphone tayo. No makapan tayo, iti adda signal na.
Pag-chargean tayo nga, kat awan mo't kuryente dito eh. Natadahil amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ngun gaya man niya. Ay, makasangpat tayo pa'y. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo. Ay na, bimadak tayo man nandito yung Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita ti mabalinta pag-chargean iti cellphone ta. Ah, sige bro. Awan tayo mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayan na tabasit, no addan di pagluganan tayo. Amin tayo, kat mapan matagbirok iti mabalin na pagchartsan. Maawagak matlangan ni mami. Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga din mo kanyak ti phone number ni Jerry. Areglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, silpol mo sa amod, day tagri-ring, di tarabaw tila misaan. Cellphone ko ka di dayta. Mabitra ko umay ko kitaan. Ni, ti anak ko ti umawawag. Sumbatak. Hello. William anak, si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Hello. William anak, si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Agwado akal ka di, mami? Iho, awa na kiji balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo. Apay anak pa ni Jay ti amana. Kanayon nga dayjay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngarot ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak diti balayda. Ibagayo ti address na. Taumayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayon ka dito'y, anak ko. Oh, apa makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da karon ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon karet. Saan anasaya at ti kababalinda? Isumot lagayam a pinaritan nak amang ikalay sa akin ko anak, bro. Idi pa'y lang asan anasaya at ti kababalinda. Agtatakaw pa'y iti mula dagijay, ijay away mi idi. Imbaglakit din ta sa anak anay lawan kan ko ana. Lumakadaron tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Address mat daan ti ela daytoy. Anya? Di ka ti Cherry ti imbaga ni mami anang tulong kan ko ana? Natay, makasangit ka itay ada ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak ka batan. Adda ka no dito yun ti anak ko, Ella. Madamdamanaang umay dito'y. Mabalin mo mat nga ruden apapanawon dagiti agda iji balayaw. Apay nga nagpambarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka tanapanunot mo dayta nga inaramid. Masigurado ka saanan akayat ti anak ko dayjay babae. Gapo iti nagmadi apanang trato da kanya, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman. Tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mainadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay. Mabalin la ko maamandarak ti anak ko asika ti Arman na balasang ko. Una yun, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Dinak ngamin Arman, nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao aparakan kabasang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing.
Agyaman akunay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta iti nasayaat. Akas kinunayo. Husto ka. Mamati ano nasaya at tibay sa tao. Saan abaybayan ti Apo. Nang runa no kanayon dumawat iti kaasin na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yo, nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Kunanamat nga umay ka nun ditoy. Adda nga rodan mang salwad ka da kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yo, nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak tikas di at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiritso tayo ti address ng baga ni Mami, bro. Areglado, bro. Anytime, kaduan ka. San ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadanon tayon. Masurunak itinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sa bagay. Nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Dimot ngamin, Mami. Kuna nang agpambarang a caretaker. Di na ninamnama na iruruman kan maditi aramidin da kan kuana. Imbag lakik din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to dayta, apaman ang makasangpat ka. Umunang naksukunan ni Mami iti ayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko. Kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam, agraman ni Vina. Isuti nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapan kit din iji balay. Oray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakkel. Kun nagpintas mo tanda ito abalay. Ay nagmayaten no siyak to ti caretaker dito. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker. Apay kidinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho. Dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin. Ay na. Itapay laeng. Maibaga kon anaggasat ka, anak ko. Mairaman kami moten iti day ta kinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak mo no anyan ti kasasaan ti balay. Manipod pinapanaw da kijay. Agyaman akunay ti Apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem kumitla nga soldado. Ha? Kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin. Takasaum ida. Wan Mami, talaga akasaw kita. Agyaman na kadakwana. Kalpasan na, agawid tayo ni Jibalay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible na ito'y. Siyak nana. Agyaman ak unay ti panang pasangbayo ka ni Mami di Tibalayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung ijachindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Ay, di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samat ito'y. Ada iti kusina, barog. Ay, mabidla ang taayabak. Cherry! Umay ka man dito'y. Umayin, nanang. Ada itan. William? Sikat ti anak ni nana nati? Diyak yung pagarob. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya atyo. Iyawid ko ni Mami. Ngem agsubli akto ditoy. Mabalin? Agsubli ko, nam? Kaano ti pa nagkalay sayo ka ni Vina? Awan ti maangay a kalaysa. Iti da itong naramid da ka ni Mami. Diyak mapalabas. Cherry, ulitak ti agyaman ka na kayo kanina na Ella. Ada kan, William?
Agkalaysa ta ka din? Di nakarakupan. Ah? Anya tinaramid jo ka ni mami. Oh, saan mat may ni mamim dito eh? Ay na, William, may liwa ko na yun kan ka. Mami, umay kayo man. Ada kon anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si kati ina ni William? Saan ka di caretaker ka? Saan mi nga mo nga isutina, William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. William, di na kumamot ka ungat. Talaga saan kung amo nga isutinam? Isong enrollment nyo, kasta ka di. Dakes kayo. Agayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami di abroad. Ngay kalay sana kanu ni Vina. Angam imbaga, ngay tantan na pailaan. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni Nana nati? Dahi tatipod no. Idi mawag ni William, apaman anak sangpot kami di airport. Imbaga ni Nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni Nana nati. Amom ka di, ngay biadda kami di abroad. Nasa una, ani kanu Vina tinangaram kan kuana. Di na kanu kapkap na kan ni Vina. Apay a pinagyan na ijabalayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagi jay. No kasta, saan na natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami di abroad na ibaga ni William, no kasano ti panangliklik na kanibina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami dito eh? Ngam apay at talo kayo diti baleme. May langamot pimasyarda tatang ka na ng William. Makitam ka diti seradora ti kwartok. Nadadal. Dahil ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan dak ko ma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya kondisyon baraw? Si dadaanak ang mga ramid no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayo dito nga gama. Kat saan kayo nagpakpakita pa'y kanyak. No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak iti balay da William. Masigurado ka papanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga min di naramid da. Pinapanaw da ti akin balay. Gaputo nagpamarang akirtikar. Di dari nispitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Ay, Isu nga awan ti maangay a kalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngam gabutasan ang nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anam namaan da. Kaasimat ni Vina no kasta. ay saan arumbang akasya ti kasjay a tao. Kaasi ko na mijay. Ngam di na pa'y amo akasyan ti pada na tao. Sa bagay. Nang runa iti maisa abakat akas ka ni Nana nati. Pakawanandak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta pamakawan. Agyaman ako na nana. Napakawandak matlaang. Ngam di na kayat asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangasayo nana. Ayayat ako na iti anak niyo. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko. Katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na at tao. Ikarit nagbaliwak nana. Matuloy kumamat lang ti kalay sami. Ti panagasawa, katrumbang amabuyugan iti nasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko? Di nakakati pinakawan ni William.
Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo? Sayang talaga. Nagmalasing ngay. Ay, no saan aga po iti kinamamartek mo, Max? Di mo ko mapinapanaw ni nati Ijebalayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay, Anya taramita. Masapul ang matuloy ti kalay sa amin ni William. Hanggang kunamot ni William. Adi nakakayak ang makita Ijebalay na. Wan nga ron, nanang. Ang dapay katagbambantay itigit na. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. nagsayang ay nanamnama. Balitok ko ma, ngambim matupay. Dayta ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ah, Ay, naisag maket nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayang da cherry. Ay katuna, talaga ka diya dinispatsyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na dya tao. Asino nga rod? Ti maikari, bro. Sapay ko ma, ta maikari ak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano ama-amuam, no di mo mapanarman. Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken ko na, bro. Anya? Kunak man no naturad ka soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Sakman mo, bro. Naturturid ak samat a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. apay daytayin sa likad mo apatada ang bina. Masapul nga awan ti sabali nga agtagi kwa kin ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Yak maibagay. Ngam no maikanak iti gundaway. Ukawak ti asino man atubang iti pagragsakak. Ay, mga no imbes ang nasaya ti pagbanagam at adadakas. No kasta ti aramidam. Jak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramida?